bwanyuma yazimwe ahandangamuntu okwaho kandi ezindi zisigiza kireka cye nazo kwaho ekitongole kya National Identification Authority bariyo mu ntebekanisa zo kutandika okugaruza busya omu kwezi kwa Katumba okurugirira aha mugambirizi w'ekitongole ekyanira Osborne Mushabe ndangamuntu ese turakwe yes neja kubereho ekinkumu konka neja kubereho na n'eki bakweta iris narishi omuryango cy'enjana mu cyo mukweta kisije konka neja kwatana n'ameisho gawe kugira ngo ndangamuntu ejo wagito mu computer narishi wata kinkumu cyawe mu computer bo baraba machine nkabo kwana bazahera ihanga neja kushanga umuntu atari kucupura abantu nibashabwa okushagika entebekanisa egi okugarura endangamuntu zabo busya ntutera umuranga ngo niyo munya-Uganda we nahori oyetabe omuhurureji ahabwo kuba narahangana yambabe yambere omurimo ogu gukaba guri go kutandika omwaka gwahwire bitabwo kuteganisibwa omu kitongole eki nikwo kwemerezebwa omwaka gwahwire kaba twineho abanya-Uganda batari bamwe na bamwe abakoze interviews nashebigezo bya computer hamwe n'ibya orals yo kuzaha pano tukakubuza omunira bakwenda emirimo yo gukora project ya mass renewal na mass enrollment ahito tugarura busya indangamuntu z'abantu bona indangamuntu zakoze expired nashiza cyo kwaho nashiza cyo expired Gashaka Ram Edwin